clear tu te sibai ule weekly round up hun kan lo thleng le ta a kan caution rong bol na sang sang chan chin I lo clear hawang u missionary tir chwa income nei ani don vo in February ni pathiani chon nu dar khat le chan ve hian chal tlang caution biakina sinat mission board noya thok tur missionary tir chwa income nei ani don tir chwa income hi sinat mission board secretary Reverend Sizo Ramoy na kai shwainga upalal biak enga fanai coordinator sinat mission board in missionary tir chwa tur te in mail shat tir na ne yang Reverend Kellerin Moya executive secretary in church mission in tir chwana hun mangin thu cha soenga tir chwa te atangin thu soi toy ngai thak ani bokang Sinot secretary junior upalarin muan and missionary tir chwa te tong trai sakna huna manganga he huna hian sinot mission choir Saltlang bia zai po le tir chwa te ne na tangin pathian fakna hlangai thak ani anga tin he in khoma hian kumsang ni som ni a missionary pension at swak te ne na citation hlan ani bokang Presbyterian Pastor Pension Fellowship in General Meeting anne Presbyterian Pastor Pension Fellowship chuan January ni som ni pali zir top ni khan sinot office devotion room a general meeting anne general meeting hi hun nia thenani a hun khat na hi chomadar som le chan ve chan ni in PPF chairman Reverend Dr. Chuan Liana na kai shwaya Reverend Sang nu na ramhlunin hun ser manga report panni secretary le treasurer report tengai thak ani secretary report a landan in kumsang ni som pakwa chung in general meeting voi ni anneya executive committee meeting voi thum nei in OB meeting voi ni annei bok kumsang ni som pakwa chung in member som annei thara kumin sang ni som ni hian member som annei le ani chuti line and member mi pani in chatuan ram an pansan ani treasurer report lama nikum sang ni som pakwa chung khan cheng noi khat sing khat sang sari zanga an mua Reverend Dr. Cyril Lira mission veng kai shwaina noya in thlan na nei ani ro rel na nei chun zom ni in malak zel dan tu chi sang sang te rel ani hun ni na hi chonhudar khata nei le ani a PPPF vice chairman Reverend K Lungwan kai shwaya Reverend Dr. H Vanal awan he na changin ramle nam hum hal chung chang Bible zirtir dan ti thupui ngai thla ka ni a chairman kai shwaina in soi ho na hun nei zui ngal ani mission rongbol na sang sang longai thla ila Odisha mission field January ni somni panga inrin ni khan lakarai khwa free medical clinic nei ni in hemi pa hian procha roko ten counseling an nei bok zanlama film show nei le ni in pathian thu te ngai thla ka ni a January ni somni paruk pathian nia one day crusade ni chunzom ani a hemi huna hian no pang panga le puitling pali ten lali swa zui turin anin pe Arunachal Northfield January ni somni paruk khan boleng biala damda de book fellowship a ring thar pani puitling in bial to pastor kuta baptisma an chang kumin sang ni somni hian ring thar target zani somnga siamin January sang ni somni chung khan ring thar som pani no pang pali le puitling pariat an nei to ani January ni somni pali chang ni somni paruk chung khan siam koshana daporijo pastor bial koshan me che in khom pui nei ani a Koshan le fellowship sang sang som pathum atangin ankal kim thei ani Assam mission field January ni som pani pathia ni khan Assam mission field a bial thar bairap kunda chu field secretary na honga pastor FK hlun chunga da nge ngal ani hemini vek hian Dibrugarh pastor atan pastor leltan thaga zo te chu Guwahati mizo pastor Michael Lalchwan aman induction ani puibok January ni som pakwa pathia ni khan satri bari koshana mi patni lali zwa zui turin anin pe Jharkhand field January ni som ni pali khan dumka pastor bial chon gospel football match bot sayin ringlo thalai tele thok tu team te bial tu pastor howin anin khel football ngai sang takan ni awangin pungkhom po an thanem hle hemi rem changa hian pathian thu soina hun thatak ne ni a zong chang thlak le in an sia pathian tharau thiang limin na tho chun zom nge be se ani jersey hi upaming thang electric vengin atum sak ani Cambodia January ni somni parok pathian ni khan Cambodia rama kan rongbol na mun pakhat Siem Reap Koshan missionary nulalal tlepui to chong rongbol na huna hun hlim om tak le sha dreng tur hun man ani New Enterprise International rongbol na nikum June ni som pariat sang ni som pakwa lak ani nuwa an lo chin in chu lo chun zamin sumi in be chan chuan fellowship nei chin ani a
hun enga mo chen an man nu in income chin te ta na pan nuam zok le thok tu tan po rem chang zok in lua turan mu chu January ni som paret in rin ni zana tangkhan lua ani ta ani in thara hian bathlar zau tak achung zar sa vek abang pina achhuat zut mam dewa income theina mai turem chang taka oma anei tu te phalna in abang achhuat le stage siamani a na thok tu te hi field worker te mark pani in stage page chu athlonin floor tile an phasak vekani January ni somni paruk pathiani choma khan hlanna nei ani in thoina man ruati ral ani CM rip a an member nu pakhat chu setanan ati boy thu afanu te chanda le heavy ten an soya chu wanga tong try sak turin an ron nge na an ngen angin team member ten abikin atan room shana an tong try saka chu ta chuan lalpa ta na in hlana halra la phalem tia an zo in aphal thu asoya missionary nula ma tlei hovin field worker ten an bo zuya in khom bana halral na program siam ni in he halral na hun hi man ani hemi huna hian ama mai nilovin in sakchin mi pani ten I swa chan chin cha shet kan du ve ti in an tel ve a an man ruwa te halral zo hian an ta na tong try na hun man zui ani Sinot department shang rumbol na chan sin ilongai thlang u Sinot Social Front le Social Welfare and Tribal Affairs noya Mizoram Social Defence and Rehabilitation Board te chuan Mizoram a rui hlo do na konga tho ho antuma January ni som pasar izir top ni khan secretary Social Welfare Officer tho ho na thuthlungan ziak tho ho na thulhlunga hian Social Welfare lamatangin Mizoram thangi hau nar Secretary Social Welfare Department le Dr. Ankita Chakraborty Director Social Welfare and Tribal Affairs ten mingan ziaka Sinot Social Front atangin Reverend Kellerin Moya Executive Secretary le puarlal nun tluanga coordinator ten mingan ziaka ni ani ba ka hian shat pui tuatan Social Welfare lamatangin Pidoni Deputy Secretary Social Welfare le Sinot Social Front atangin pu Peter Lal an puyaten mingan ziak bok Social Welfare lam hian rui hlo do awareness campaign sen so watan Sinot Social Front na cheng noi ni an hlan ani January ni somni paria thole ni chundar som pani le chan ve khan Sinot Charity Store vai vakona mi chu pathian nena hlanin honna hun manani he charity store thar hi vai vakon caution centenary building kongpui an Sinot book room sira ani charity store thar honna huna hian Reverend Jail Rim Siama Sinot statistician le bial to pastor ni bok chuan chong China huna mang pu alal nun tluanga Sinot Social Front coordinator in report a pe a Reverend Kellerin Moy Executive Secretary in Church Sinot Social Front in Pathian nena hlanin charity store thar hi ahonga Reverend Dr. Lom Sanga Social Front Executive Committee member in Malsom na in hun akhar ani Sinot Social Front Economic Cell chuan mirathele har sajok te chan pui konga caution mi pui te in phal na hi tangkai taka man the ni na sia a chu lang te po zwin me ni som panga sa ni som paru khan Mendes building mission veng a charity store hi ahong ani Sinot Social Front Committee in Honbel ni se ti angin vai vakona hian Honbel alo ni le ta ani charity store tan hian thom no mutbu bungbel zirlai bo hlui le thil che sang sang midang ta na man tlak nge pe khom turin caution angen na asiam thina caution Paul Soilovin adu apiang tan po pe khom thei reng ani bungrua te hi athada na zirin chengza chin noi lama shal turani a mi pakhat ne na bungrot sikhat chu pali ai tampek thei ani lo ani January ni somthum pakhat khan lungleya plumbing training khana hun man puin Social Front coordinator pu alal nun tluanga akal February ni khat in rini khan Thanzol field veng koshana political education awareness campaign newin Reverend Dr. Lom Sang le upa CH thangkhu mate ankal February ni khat in rini ve khan kang hun koshana ele bar in to delle moral reforms seminar nein Reverend Zo Sang le na call ni le upa Dr. Rin tluanga te ankal bok MSSU February ni khat in rini khan longtlaya bial Sunday school zirti to training nei puin MSSU trainer te upa Dr. Lal Matswana tui kwale upa ke vanal nga karamhlun east te ankal hemini ve kyan longtlai chan maribiala Sunday school zirti to training nei puin MSSU assistant coordinator upa lal chalhun ral tel MSSU trainer upa s kap zathang am veng te ankal bok Sinfo January ni somni pasari atang ni somthum chung khan Delhi a Trans World Radio meeting mangin Sinfo coordinator Dr. Robert S. Halliday akal Finance Department
January ni som thum pakhat zirtop ni zan khan ITI veng biala sum von dan training nei puin pu zai ming thanga fa na accountant le office assistant pu jmal som le pu silal ming liana te ankal Sinot Relief Fund pek ani tun nai har sat na sang nei bongwa khwadam lo mi pahni hne na cheng sang red ve Sinot Relief Fund atangin somdol na pek anni tuna chuan Sinot pipa de program lo ngai thla ila Reverend Alal Changlian moderator January ni som thuma tanga February ni li chung hian Churachan pura Manipur area committee le Manipur area thlo in akal Reverend Lian Ping Thanga Silo senior executive secretary January ni som thuma tanga February ni li chung hian Churachan pura Manipur area committee meeting in akala February ni nga Sinot mission board meeting a thuanga February ni rukjing kara Mizoram Christian College Governing Board meeting a thuanga February ni saria chim area meeting a thuleang Reverend B Sang Thanga executive secretary January ni somni pariata tanga February ni thum chung hian Velora CMC council meeting turina kal February ni nga mangai na in committee meeting a thuang Reverend Kellerin Moya executive secretary February ni nga Sinot mission board meeting a thuanga February ni ruk zingkara Mizoram Christian College Governing Board meeting a thuleang Sinot revival shiatir na kan han puanga nge February ni som pakata tang ni som panga chung han Sinot revival camping center nei boy adu apiang tan camping board sai ani dona speaker tu chu upalal machhuana milungai ta thian ti mani ang camping fee cheng za mi pakhata na ni a mudbu ba ka bible labu pen notebook te kentur ani Cam nei na hun Sinot Revival Camping Center nei boy at chundar som pakata changa tlaidar li inkar registration ti filvek turani a ro khol na lian tak an nei ani lo chuan tlaidar li nulama in register the ani lawang he cam pa hian mophur turin chan marwes bial te rot anni khati zong kha tun chuma ta na weekly round up hun kan man the de chuni e